Amazon for India spiritual doctor. Sunsun before boafo na muni na di ehia yi. Ne akacha dofo ne etiefo nyina ne se 2019 akwakugu 2020 ene yasimwe. Ye sha ase ogdense ekantam bebre titru eda na 31st no. Na wisa ho se ma kan nyina mu de he na abamu. Enu ntina India spiritual doctor sunsun before boafo to ne sade afro se. Ohaw ne amane kwada na adwendwere wo hia ahokire bia wo biara. Brabe piem e wona so e. Ene otufo nyankopon adawroma. Yaba be piem e won kran. E wo enkran no eda ede ye adwuma e wo honom e eda ebenada e na okuada. Broni be so say Tuesdays and Wednesdays. E wo Media U10 Accra Ensam Road. Media U10 on sani fa so abon se hotel na kese bi si ho. Ya fre efie no anase hotel se Sell Home Hotel. Me pa chaw hotel no wuro na busa India spiritual doctor na sunsun before boafo a omo ba kire wo. Me pa chaw nye hotel room ho ne wo nemum no hotel room na da room a my office kitu ebo ho a ye di dwuma e bo amanfo esan no ba India spiritual doctor aso ye oba ye obehunu ye nti ana kuma so ye wahema kokobin 18 mu e da de ye adwuma ne ye wade fiada memene da na kwasiada ye be hwa ade ne baako sanse trust na ma ya ti ase se ene wie ye ti asen e ye bonsam awia ne ye ti so sanse saa nipa on di awie so bonsam ne di awie so enu ntina ma enema ye kesene ama nyankopon emma enu ntini ye ka che on se ohaw amane obi na atu wadu obi na aba odua ene da bia meka yare a edi nkrofo awu ene e wasase dodo no eye eduabo 85% eduabo na kesi de na hospital doctor beka che se ma ye check nyina awie ma ye ne wosem ye bia eso still yare no mama mi hunu da wo yare no mi hu hwehwe obi se India spiritual doctor nchende ko ekokogye wa yare sa de bia meka so oba India spiritual doctor so ye de otumfo nyankopon na ye adwuma eno nti obi se yaso ye na chon se India spiritual doctor prayer and healing palace me pa che yaso ye nyusu machine bia wo yaso ye sanse ye no de yaso ye ni gidi e wo ho sanse ne nti ati san se so obi bo odua machine bia no obetima detective duabo obi no ya to na du ana ya to na agwalagwa machine bia wo se oh sa yare we ya na so how wa branch ye so e ya agwalagwa ne ya to no e dua ne abo no e ya duo no ya to no enu nti ye se bra India spiritual doctor nchen oba India spiritual doctor nchen no betina se one on one otumfo nyankopon beka ho asem bia de ache ne adane ne de ama ne apa anopo sibre ode de bia ntisa e da so basa da bia meka enka ne tetina otumfo nyankopon sane ba asa so ni pada sin bekasa ene de ntisa abiem obi obeso da na obi pam no obeso na na ntwe pam no obeso na ne se egunu no madwiri obeso na no na masie obeso na no obi da obeso da na otisuku dem obeto sa na otro exams obeso na no otukwan obeso na ne aye na efro obeso na no onyem na so yemu se ho se sa da na da papa na ento otumfo nyankopon awie ebrem wayi obi ti se India spiritual doctor sunsun before boafo di abase da ye biara besumia o so ba ne nchen ne no trance ne sunsun hwehwemu ne hwa adekudi enti asa de ne bae esan se enne no otumfo nyankopon fa da ye so ne ne makasa enka ne tetene otumfo nyankopon ba ni pancha 101 ne bekasa ene de enti sa biem enu ntira papa tu kwan ko India man kokko piem ekosua ade aba ne man ganam se odofo bia nyame ba bi obeba ne nchen bi wo haw mu ateti mu obetuma ya de agine free sa wo haw ne amane no enu ntini ya ka che ne se wo ba wo ho edu sa akora ne nante edu sa akora ne kasa aye na asem wadwuma sa ye bebre de bia meka 2020 ewurami ye be kom anase ewurami obi bomode de ne car ko workshop eko say sika bebre ne busa se wan kasa akọ spiritual search ana se die ne da onim akwasi die ben o how ben yare ben ne da onim India spiritual doctor e ka che so wo ba ho ntimi nkasa yeso wo yensuo ba oba no ntimi nante to mi kafa ne bra be piem so wo nkan a eye Media U10 on sani faso obe se hotel kese wo ye friend Sell Home Hotel wo de wura ho no busa se wo hwe sunsun bofo boafo ana se India spiritual doctor ye be kiro enu ye ede Tuesday and Wednesday sanso na kumase ahema kokobin 18 enu ye yawada efiada memne da ena kwasiada ehona aba India spiritual doctor no betina se one on one wo ka hintansem biara de achew ni yesuma wo ni oha wo ni wagigi wo de bia ye ka aba ifonti ni boda sani ni ahotode a ene aba be pie wo India spiritual doctor asoe so kumase ya ahema kokobin 18 enkra Media U10 Accra Sewam Road no wo be se ye hotel bi si unse ni fa so yellow dan kese ya friend no Sell Home Hotel we are also hwe sunsun before boafo eda brother ena kwa bia na di dwuma e wo ho no e bia ofie ska akọ ho uni ba bia ska akọ na akọhye bra India spiritual doctor enchen e bia na bi na aso dae o papa bi na aso dae obi bi dofo bi na aso dae se ska akọ hya ha muni ba bia onesu muntimi ni musuro yese gi se nipa wu enti sa wo yaso ye e bia ye galamse uye tutututu uye shamfan e bia ye dig and watch
ya unya sika India doctor bi say say na China for India for na bando mutimi ye nya sika ye nom na okwo baaku ye wade a ye edima galamsey fuo na ko galamsey ni so otumfo Nyankopon adawroma sika beba ama bi yatima ai kama edi ama ebia wo ofie ai edidie be durusu obi se obetu wadu wo so ma wuni ade ne pa chobra odofie wo ka control dada ohunu kwan no aba enu nti aye ne say ye jana control fa ne bra India spiritual doctor say ensanom wi nom tramo koke ade bia ko widie no nipadua ne mpeno India spiritual doctor to ne say dia first wo de fa nipa ne bra be pie junso kurobo doctors me ba no ajunso mi timi fa ne ntu kwan ene o mampani ada won say free SHS and I say free SS fine aba na better na akwa na tima ko boarding house ne ka chu nyina ba bi ba akopɛ so over 20 years 30 years fa ne bra be pie mo India spiritual doctor nchen spiritual marriage and I say sunsun ma ware o ma mi bi ba me say doctor me ni mi kunu ada wie na ade na sa ne ma beda papa mi say ne dia o kan say doctor me dey say ade na ba na ne me beda no ma ni adi mi fili mi timi so na ka na broni aba no ne ma ba beda so so na say broni no ada e be fune no aba beda na ko tian ko tie friend say genie ene no aba beda eno ti yaka cho say so pesa san be bo bra bo ntin bra say say bra bo mu a usika sam ye basa o hare sam ye basa ababo nko ye bibia ye pin so promise and faith e was so disappointment India spiritual doctor say what to inside their for sebra abe wo sam bi e ba mi nchen sister bi on wo wie ne ma me ne papa si gade ahwe ne mpena e school amena wie university akọ wie ne papa si ga awie e de ama ne mpena sa akọ high dan okọ se okọ ne mpena ne che ose memma na da akọ se die ntina ma memma mefu mu aba okọ ya awe ho sam ne se be na akọ for ba foforo de ba be sho ni ntina no so wo ma eya sisie o meka so ka chin se ai JSS SSG na wonye obi obo degree wo wie university wo de fa ne bra India spiritual doctor nche na ka e ma na aba ne sisie on ya fa etunyo oba na se wo bo no ka bra India spiritual doctor nche na be chichire no be ya de fa to no so your love me alone do as I say come back to me promise mercy and favor me pacho mama ni bra be say ne na aba ne say nipa na die ntina ma na adwena sesa ababa bi ba me nchen o ka chi abrante say an oda singing room to wonpe no wa hwe free SS akwa nursing training edu VSS kan ko boba na ko timi fan ko high flat ana and sisi abaye ma ne member ni nyina afa the India spiritual doctor ka chi no say member ne how so on kan ne patam nko ade a ye o media U10 no urodu second Africa air consewam ka chi da wan say pacho mesi media U10 hwe on sanifa so wo be say hotel kese yellow ye friend say home hotel we are hospital hwe sunsun before boafo and I say India spiritual doctor there was o kuma se dia eye kuma se ahema kokobi 18 eda ya wada esiada memene da ene kwasiada ene yedi eye adwuma ho ebi obi ahye obo so obeware wono kan se mebre na so tutu ho niam bebre ukun ho buan se da kyen be yie enso akwakoye abo bidi enu tie ka cho se mema ne ha tuami kabra se sunsun aware uwa ba hodofo ho yare be sense e friend say etwere yare ana say efom yare me pa cho fa ne bra ekuro bi ana say elefantiasis na tuwo bi ne nada dada ekuro ni timi ngudi afa ne bra be ma ne be ma wuo abo esini fim na tutoko na efin so man kompo ni nyina me pa cho fa ne bra India spiritual doctor ase otumfo Nyankopon ya do bibia betima ya kama e de ama say ne ntia ya kasa ne say am eni abre say Trust na me ati ayesen na mrenye ni hunanu moja na nya ne ma ni wiemo sumo tumfo akabrachirefo adamoni ni pabonifo odi wodwuma osumu enu te India spiritual doctor 2 kwan eko India mam kokoji suehunu ene Ghana so sen sua ade ye gidi o sunsumu sai otumfo Nyankopon se mekwa me ye honhom na so so sum ni ye dia ene so me honhom ene nokwarem enti India doctor ka che se yare bi e da so obema so ayakitekete etimi nya adwuma oda obi no beda na say spiritual marriage promise and faith obi na asisu come back to me be man na so oba na so won pe obi hu oba foforo ndino bra be come back to me fama ebia wo de do wise I say you be can be an onfi bra nya do wise I say wo ka say be man na obeda oba na obeda and I love me alone and the man me na ba na esra mu nyina munya love me alone say ne amafo aye for girls and for boys wo abomodi abre oba ho abre be man no aye for girls minima Arabia ye guru ne buso oba ne sa den so onim nya hwe onye ne hwe ye buso so osen nya hwe ye se e wokumase ahima kokobi 18 mu eda yawada efiada memne da ene kwasia ne so on kan ne patam dia eye eda ebrada a ye Tuesday ena Wednesday a ye okuada enkra da ewa media U10 ne so ha ultra parking no anase ultra bus stop na oba U10 wo se on sanifa so U10 no abrosa kese ye fe ne Sell Home Hotel ehon ye trans di dwumadie wa Accra
ɛda ɛbrada ɛna kwede bia susuma obia ha obia yare bia ha obi na asisi obi na buku ase so do akonto especially connection man for na mo jeje nkrofo sika wi a ye be ba mo atom stone emre ni nie ye be hante one after the other sa se sika pe den eyeya obi ansi obu kwase a ana se waresem wa fo ankosi aga yare bi da so ayo se stroke doctor so hu yare kro akwantim nante se besunsumu dwumadie pa dia e Ghana ha ba bi ba ko pe India spiritual doctor so on ye didwuma say asue ne ma bebre ne agidie so onyankopom se otumfo onyankopom tumi bibia ye ye se e wo kumase ye ye adwuma yawade fiada memeda na kwasiada enkran enso ye media U10 o sanifa so say home hotel eda ebrada na ukuada ye number se 0240 55 3682 and 0274 770156 0274 770156 uwadofo bi wo honum okasa kasa ana wona mahonhum bi di na chi madam bi ba nche doctor me ne mani papa mfra me nsimi po boda ne ehum ya na otwetwe ne katrema na obu nipa ni nyina ehonhum bone na edi nkrofo so yesi 2020 ment na ho wananti bebre wa bibia bebre anye yie akaba bi ba ko pe oso okọ eye India spiritual doctor aso ye enkran eye media U10 wo sanifa so sell home hotel eda ebrada na okuada sanzo na kumase eye ahima kokko bi 18 yawada efiada memneda na kwasiada bra bejo fa ahodie